شكرا يا ربي شكرا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا. Yang kedua aku insya-Allah. Cukup kaya ini yang nampak dengan ni kaya yang nampak denganmu juga ya banyak. Gunawan. Rumah dari ibu juga. Cukup kaya. Cukup sudah hikmah diciptakan umat Nabi Muhammad gatin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bekerja kita. Ya dalam yang ini. Mungkin dia hendak, mungkin dia bisa. Maka di umur yang terhadap jauh hadanya bab jalan Allah. Udamang rumah lampu, udamang motor lampu, udamang danau lampu. Di mana dalam memang wafat. Hibah. Maka oleh karenanya hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyadban kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur